Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ही स्कीम जाता जवळजवळ 2018 आणि ताका पेमेंट जी मेळटा फ्रॉम इन्स्टेड ऑफ मेकिंग 18-19 पेमेंट ही स्टार्ट्स गेटिंग पेमेंट रिट्रोस्पेक्टिव्हली फॉर 2017-18 म्हणजे स्कीम जेन्ना जावना त्या वर्साचे 3 कोटी चर्चिलाक कशें मेळ्ळे कशें क्लियर जालें चर्चिल ब्रदर्स प्रायवेट लिमिटेड डज नॉट एक्झिस्ट द प्रायवेट लिमिटेड कंपनी itself does not exist which applied for the grant and for which the government is giving them grants. Now Churchill Brothers Private Limited had 2 directors. One is Fatima Alemao and second is Valen Savio Alemao. आता दोघी जण as per ROC have been disqualified up to 2021. Valen Savio Alemao, who is from again disqualified by ROC from 1/11/2016 and 31/10/2021. The third is Churchill Alemao, who is deactivated due to non-filing of DIR 3 KYC. आता ही कंपनी एक्झिस्ट जायना असताना सरकारान ताका पैसे कशे दिले होच पयलो इन्व्हेस्टिगेट करचो पडलो कित्याक ज्या मनशाकडे कंपनी एक्झिस्टिंग ना डायरेक्टर ना कांयच ना आनी तुमी ताका पैसे दिता. नाव एज फार एज दिस पर्टिक्युलर इज कन्सर्न these 9 crores which is going to him to a company which does not exist has been one of the major frauds in this year which has been identified and for which I think Churchill has to be booked immediately for fraudulently placing the papers. He forget getting any further grant. He should, the whole money what is given to him should be recovered. There are no directors existing in a company. The company is defunct. Utilization certificate कांय दिवना. पैसे खंय वापरले ते दिवना. ताजो आज बँक अकाउंट चौकशी करपाची गरज आसा आणि चेक करपाक सेल्फ कितले चेक्स काढल्या काय म्हणून सेल्फ पेमेंट कितले काढले ताजे प्रमाणे कळटले की व्हॉट इज द एक्झॅक्ट स्टेटस ऑफ चर्चिल युजिंग द मनी फॉर फुटबॉल और फॉर हिज ओन बेनिफिट आणि 9 कोटी वापरिल्ले वर्साक आणि 3 कोटी जो म्हणटा आपल्याक वर्साक जाय ताजे एक्सपेंडिचर एक्चुअली 1.5 कोटी आणि तो घेता 3 कोटी.